হেল্ল' এভৰিৱান, আজি বহুত দিনৰ পাছত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত বেক চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' হয়। কিছু অংশ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো মিউট কৰি ৰখা হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰতে শ্বুটিং চলি আছে। আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি মোক কেকে দা, নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পাইছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে বেহাৰবাৰীৰ শ্বুটিং চলি আছে, কিন্তু নহয়, ভুল নাভাবিব, এইখন এখন হিন্দী ফিল্মৰ শ্বুটিং চলি আছে। কিছু অংশ আমাৰ ঘৰত শ্বুট কৰিছিল, গতিকে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো অলপকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজিলৈকে যিসকলে শ্বুটিং কৰা দেখা নাই, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিছু অংশ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু কেকেদাই ইফালে ঘূৰি আছে আৰু ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে, আৰু আমি সকলোৱে বহি চাই আছোঁ। আৰু শ্বুটিংটো ভিতৰত হৈছে, গতিকে বাহিৰতো বহি চাব পৰাকৈ তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিছে। দিনৰ 2-3 বজাৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল। তেওঁলোকে কৰিয়ে আছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো। क्या है इस वीडियो में? वीडियो वन जी सॉरी ऐसे साउंड इज रोलिंग साइलेंस प्लीज टेकिंग एक्शन सर मुझे कुछ पसंद नहीं ऑन व्हाट बेसिस वो वीडियो कौन जी और वो वीडियो सर क्या है इस वीडियो में? एक पागल औरत कुछ भी बड़बड़ा रही है और तुम तो शुरुआत से इसे बोली अंधविश्वास से जुड़े हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन वन, लेकिन पूजा को सही जगह ढूंढेंगी तो मिल भी जाएगी। আমি সকলোৱে এনেদৰে চাই আছোঁ। আৰু এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট ओ काम ऑन त्रिभुवन ये आहतम 400 साल प्लीज বেটাও हमारा ধুনীয়াকৈ डिस्ट्रिक्ट বহি और स्टेट চাই আছে। जो हेल्प चाहिए ले लो, लेकिन जहां तुम जाने की बात कर रहा हो वो दूसरे स्टेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड त्रिभुवन, आपने डीजीपी से परमिशन लेना, फिर दूसरे स्टेट से ऑपरेशन के लिए वहां के हेड से परमिशन, इसमें कुछ दिन तो लगेंगे। कुछ दिन नहीं सर सिर्फ 2 दिन है मेरे पास त्रिभुवन उस पूरा एरिया को नक्सलाइज एरिया मार्क किया गया है, जहां आर्मी भी जाना एवॉइड करता है। মাজে মাজে মেকআপ আৰ্টিষ্টে গৈ মেকআপ কৰি আছে আৰু এনেদৰে শ্বুটিং হৈ আছে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ আশা কৰিলোঁ। जल्दी से टेक ले लेते हैं तो मछली टपक जाएगी। बस एक दरवाजा बंद कर सकते हैं क्या? ये आहतम 400 साल प्लीज आपने डिस्ट्रिक्ट ओ काम ऑन त्रिभुवन ये आहतम 400 साल प्लीज हमारा डिस्ट्रिक्ट आउट स्टेट से जो বেটাই हेल्प चाहिए ধুনীয়াকৈ लेकिन বহি जहां চাই तुम जाने আছে, चाहता মাজে वो মাজে दूसरा स्टेट है। আমনিও পাইছে। ट्राई टू কৰি अंडरस्टैंड তেনেদৰে চাই अपना আছে। डीजीपी से परमिशन लेना, फिर दूसरे स्टेप में ऑपरेशन के लिए यहाँ के हेड से परमिशन, इस सब में कुछ दिन तो लगेंगे। ठीक है मैं सर एक बार ट्राई करो अपने आप आए तो नहीं चाहिए हाँ ठीक है सुनिए एक बार कितने में देखिए टेक कौन सा है आप बोल रहे हैं कौन सा है टेक 6 वहाँ कोई भी अपने ऑफिसर को बेच कर कोई रिस्क नहीं लेना। लेकिन मुझे तो रिस्क लेना होगा सर पूजा मेरी बेटी है थैंक यू অৱশেষত বহুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শ্বুটিং সমাপ্ত হ'ল আৰু তেওঁলোকে অলপ ৰেষ্ট লৈ লৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ট 1 ভিডিঅ', পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে। সকলোবিলাক বস্তু বাহিনী সামৰি মেলি যাবৰ কাৰণে ওলাইছে আৰু কেকেদাও যাব ওলালে। ভাবিলোঁ আমি ফটো এখন এনেকে আকৌ মানুহ ক'ত পাম এজন হেনো হয় দেই এই মাউসৰ এখন অফিসে মাৰি थैंक यू भैया थैंक यू वेलकम बड़ा अच्छा है आपका इतना बढ़िया इन्होंने सजा के रखा था, हमने कहा यही शूटिंग करो। थैंक यू যোনটো নকৰে গৈ থাকে আৰু ये किसी का रह गया है हाँ उनको भिजवा देते हैं। सिद्धार्थ हां अभी तो अपना लासन है ভিতরে ওকে কোনে লগ হলো
তেওঁলোকে সকলোবিলাক বস্তু সামৰি মেলি যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ল আৰু কেকেটা